reka mbakubite yambu aho muri mwese mudukurikiye. Nitwa na Cretin Ntirushwa ni ku Ibendera TV, ni amakuru n'ibiganiro tubategurira kandi tukabibagezaho. Tugiye kumanuka rero uyu munsi mu buryo bukurikira, ariko mbere yo kwanzika mu nkuru zacu z'uyu munsi, reka mbanze mbashimire mwe mwese inshuti zakadasohoka mukomeza kugenda mutwereka ko muri kumwe natwe, mugenda mudukubita yambu mujishije muri subscriber ndetse no muri share, nako kandi mutwereka urukundo rwanyu umukora like. Reka nze mu kanya tugende dukubita hirya hino, tugenda tubagezaho amakuru anyuranye. Nta gutindiganya rero, reka tubakubite yambu. Ubwo rero tugiye kumanuka tugenda dukora hirya no hino n'amakuru nyine tuba twabateguriye, dore ko uyu munsi binashyushye. Uyu munsi amakuru arahari, ariko reka ambanze nikoze hariya haruguru hirya gato cyane, nsuze umujyama abita Romeo, nongere nikoze mu burengerazuba nkubite yambu umujyama wacu witwa Damuru, ariko kandi nikoza ano mu burasirazuba nkasuhuza abajama abadukurikira bariyo, ariko kandi namwe muri hirya no hino mu Rwanda rwose bahaye yambu cyane kandi muri abantu b'abagabo. Tugiye kumanukana tugenda dusasanura amakuru aba agenda acaracara hirya no hino, tugenda tuyabagezaho muri ubu buryo. Turamanuka muri izi gahunda zitandukanye, aho icyoba agikomeje kuba cyose ku birindiro bya FDLR bisigaye muri Rucuro, mu gihe M23 ikomeje kugenda ibasatira, igenda ibotsa igitutu. Ni nako kandi Ndayishimiye w'u Burundi yakoze impinduka mu gisirikare, impinduka zikomeye kandi zitunguranye muri RDC. Kandi ibihugu bitandatu by'ibihangange ku mugabane w'Uburayi byahagurukiye dosiye ya Abuja kera. Ni amakuru nk'uko tuba tugenda tuyanyuramo, tugenda adusasanura hirya no hino, tugenda tumanukana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, tubatera yambu aho muherereye hose, mugenda mutwereka ko mubana natwe, ariko tubibutse gukora subscribe kuri channel yacu, ibintu tubashishikariza cyane. Ni nako kandi tubasaba kutugaragariza urukundo rwanyu mugenda mukora like, ari nako ibitekerezo byanyu mubizana hano ku meza, tukagenda tubisangira, ari nako tugenda tubakubita big up muri abantu bacu cyane. Nta gutindiganya, nta kunyura hirya, nta kwikosakosa, reka atumanuke muri ubu buryo. Icyoba ni cyose mu birindiro bya FDLR bisigaye muri Rucuru, mu gihe M23 ikomeje kubisatira, mu gihe hakomeje imirwano hagati y'ingabo za Congo FARDC na M23. Biravugwa ko by'umwihariko M23 irimo kongera ibitero byibasira inyeshyamba za abanyarwanda za FDLR muri teritwari za Rucuru na Masisi. Kuri ubu FDLR ikaba iri gutaka ivuga ko ari impunzi gusa z'abanyarwanda, atari umutwe witwaje intwaro. Ibi birimo bivugwa mu gihe mu mirwano iherutse kuba M23 yigaruriye umujyi wa Nyanzare, Rwindi na Vicumbi. Abatangabuhamya nk'uko tubikesha SOS Media Burundi bagira bati byatwaye iminsi mike guhera mu ntangiriro za Werurwe kugira ngo M23 yigarurire utwo turere twose. Kuri ubu abarwanyi ba M23 bari muri sheferi za Bwito na Bashari mu birometero birenga 70 mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'umujyi wa Goma, ni hafi ya teritwari za Warikare na Rubero.
bemeza ko kariya gace gasa nkaho ari intandaro nshya y'imirwano ikaze hagati y'ingabo za Kongo zishyigikiwe n'abafatanyabikorwa bazo na M23 bashinja gushyigikirwa n'u Rwanda. Nk'uko amakuru aturuka muri ako gace abitangaza, M23 ihanganye n'inyeshyamba za FDLR muri teritwari ya Rucuru. aba FDLR bivugwa ko bashinze ibirindiro byabo bishya muri imiyanja. Abatuye Masisi babwiye SOS Media Burundi bagira bati FDLR ifite ubwoba bwa M23 imaze gushyira ibirindiro ikibarizo muri teritwari ya Masisi. N'urugendo rw'amasaha 4 uvuye imiyanja. FDLR itinya kwibasira bibi cyane M23. Mu by'ukuri iyi ni isura nyayo y'amakimbirane arimo kugaragara. Aba batanga buhamya bakomeza bagira bati duhura nabo cyane cyane iyo tujya mu murima cyangwa gushaka ibiti mu ishyamba, bashaka gutera M23 ariko barabizi kandi barahiye ko bagomba guhangana nabo. Dufite ubwoba kandi ikibi gishobora kuba igihe icyo ari cyo cyose. Ibi bikaba byavuzwe n'abaturage ba Masisi bahisemo guhunga mbere. Muri iki cyumweru M23 yakoze intambara muri Nyanzare. Abaturage bagaragaza ko imirwano yibasiye abarwanyi ba FDLR bakorera mu midugudu ya Marangara na Runzenze muri sheferi ya Bwito. M23 yahise yemera ko ivuganye abarwanyi 8 ba FDLR barimo uwitwa Byiringiro ufite ipeti rya koroneri. Umuvugizi wa FDLR yahise agira icyo avuga vuba, aho yavuze ko Koroneri Byiringiro ari muzima. Yongeraho agira ati turi impunzi z'abanyarwanda gusa ntabwo turwana na M23. Amakuru aturuka muri ako gace ariko avuga ko abantu 18 bishwe mu mirwano yabereye i Nyanzare, kandi ko 8 muri bo bishwe bari bitwaje imbunda. Icyakora ntibagaragaza umutwe witwaje intwaro abo bagabo bari barimo. Hanyuma rero reka tudatinze cyane duhite twanzika twerekeze mu Burundi, aho Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yakoze impinduka mu gisirikare zasize ahinduriye imirimo abarimo General de Brigade Elia Ndizigiye. Byasaga nkaho akuriye ingabo z'u Burundi ziri mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Iteka rya Perezida Ndayishimiye ryo kuwa 4 tariki ya 14 Werurwe ryerekana ko General Ndizigiye bakunze kwita Muzinga yagizwe umuyobozi wa diviziyo ya mbere y'ingabo zirwanira ku butaka. Ni inshingano yasimbuyeho General de Brigade Dominique Nyamugaruka wagizwe umuyobozi mukuru ushinzwe abahoze ku rugamba muri Minisiteri y'Ingabo z'u Burundi ndetse n'abahoze ku rugamba. Uyu amakuru avuga ko yahawe uriya mwanya usa no kumumanura mu ntera nyuma yo kunanirwa kurwanya umutwe wa Red Tabara ubwo mu minsi ishize wagabaga ibitero ku butaka bw'u Burundi. Undi Ndayishimiye yahaye imirimo ni Colonel Oscar Nzo Habonimana wagizwe umugenzuzi ushinzwe amabwiriza, amahugurwa, imyitozo ndetse n'ibikorwa mu bugenzuzi bukuru bwa Minisiteri y'Ingabo n'abahoze ku rugamba. Izi mpinduka rero zikaba azije zihuta cyane mu gihe u Burundi nabwo bukomeje kutavugwamo neza, aho bivugwa yuko intambara naho imeze nabi, bamerewe nabi n'umutwe wa Red Tabara. Ndi inkuru ya gatatu tugiye kumanuka dukubitira tubangura. Ni inkuru ivuga ko muri RDC ibihugu 6 by'ibihanganye ku mugabane w'i Burayi byahagurukiye dosiye ya Abuja kera. Ambasade z'ibihugu 6 bikomeye ku mugabane w'i Burayi byahagurukiye dosiye y'umunyamakuru Stanislas Bujakera umaze amezi hafi 4 afunzwe. Uyu nguyu
n'umunyamakuru ufunzwe. Ambasade zirimo iya Canada, Ububiligi, Ubufaransa, Ubudage, Norvège n'Ubuholandi zikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zihurije kuri dosiye ya Bujakera mu kiswe Media Freedom, zisaba leta ya Kinshasa ko ubutabera bwa kwihutishwa urubanza rwe rugakurikiranwa. Bavuga ko urubanza rwe rwaburanishwa ku rwego mpuzamahanga aho kuba urw'imbere mu gihugu. Ni nyuma y'uko kuwa gatanu w'icyumweru gishize ubushinjacyaha bwamusabiye gufungwa imyaka 20 no kuriha ihazabu ya miliyoni 1 y'amafaranga ya Kongo. Ntabwo ibi byavuzweho rumwe kuko yari amaze amezi 3 ataragezwa mu butabera. Ibintu byafashwe nko kumwima ubutabera, ari nabyo byahagurukije ibi bihugu bikomeye ku mugabane w'i Burayi kugira ngo arenganurwe. Mu kiganiro n'itangazamakuru mu kwezi gushize, Perezida Tshisekedi yavuze ko uyu munyamakuru yazize ubutabera burwaye. Stanislas Bujakera yatawe muri yombi muri Nzeri muri uyu mwaka ushize w'ibihumbi 2023 nyuma yo kwandika inkuru mu kinyamakuru Jeune Afrique cyo mu Faransa avuga ko umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi Cherubini Okende yishwe n'abamaneko ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amaze kwandika arabizira. Ngayo nguko nuko bigenda abikorwa hirya no hino muri Afurika. Iyo bigeze ku banyamakuru rero byo biba ibindi. Reka tugende tubihanga amaso. Ngewe inkuru z'uyu munsi reka tube ducumbikiye aha, ngenda ambabwira ngo big up muri abantu b'abagabo mugende mubana natwe ku Ibendera TV. Ngenda babwira ngo mugende mukora subscribe, ubundi tugende twimanukira mu makuru anyuranye kandi atandukanye. Nitwa na Cretin Ntirushwa, aha ni ku Ibendera TV. Reka mwese mbabwire ngo muri abantu b'intwari cyane, ndabemera kandi ndabakunda. Mugire amahoro n'amahirwe.